Hi there, Sanbonani Moreni. Welcome to Fix channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yes, akhuluma uGogo Skhotheni. Yazi nje into wrong kimi ukuthi lo uGogo Skhotheni uthi insizwa yakwaDlamini. Manje phela uDlamini umkhulu wami, kodwa ke lokhu esikhuluma ngakho kwenziwa umkhulu oyisihlobo sikamkhulu wami. So sikhuluma lento ayiveza ku social media yena Gogo Skhotheni oyinsizwa yakwaDlamini ukuthi ke manje usethe yena ufike abe uTumi lokuyena mase ke yokuba uGogo Skhotheni yenzeka endumbeni. Angazi ke kwezinye izinto azenzayo ukuthi ikuphi ke nathi sokubalula lokhu sithi njengokusho kwakhe sithi lokhu kwenziwa uGogo Skhotheni ngoba uthe kuhlukene kabili. Kodwa ke akuvezile ukuthi lapha ya kuMoja Love lena eyokuba no second husband kwakuyi-idea yakhe. Mina-ke ngilungisa lapho ngoba ekuqaleni ngithe lapha ngikhuluma ngale show ngathi uMoja Love unakho ukwenza izinto eziphambene ngoba nakho efuna ukuthi abantu abazobuka ishow bebe baningi. Ngathi mina kungenzeka ukuthi lo mbono wafika noMoja Love ngesizathu sokuthi izangoma vele zikhona ziningi, bakhona futhi abanye abafuna ukufunda ngemvelaphi yabo. Isikhathi esiningi nje mawubona nala ku social media lana ama-pages ngoma kunama-followers amaningi ngokuthi abantu babheke izinto ezahlukahlukene abazoyifunda. Nomunye mhlawumbe ungene nenkinga mase eba nelithemba lokuthi ugogo othile noma umkhulu othile uzothinta le topic, mase ke yena esethola impendulo yento emhluphayo. Izinto ezenzakalayo lezo. Nabanye-ke banokugula kuningi, kube khona-ke nje abanye abangenayo kuma-pages angoma ngoba befuna ukulalela. Ngase ngithi-ke ngomqondo wemali osuka lapha kuMoja Love, sebazi ukuthi ishow eke yazivezela isangoma ibikhona nenye futhi ikhona, kodwa yini ezokwenza le ihluka? Bangena ngento ye-polyandry. Ngasho njalo kanti uGogo Skhotheni uthi uye ofike nalo mbono kodwa uyawuregretha manje, uyazisola nge-TV show. Njengoba-ke sekuvela ukuthi la amanga esihambe nawo-ke hhayi ukuthi ishow asazi ukuthi scripted. Into eyenzeka vele ku-TV siyazi ukuthi into eshuthiwe yahlelwa. Kufana nje njengabo nawe lapho ku-social media uyakwazi ukuthi ushuthe ekuseni ngabo-8 kunento eyenzeke ngo-8, mhlampe ngithi lapho-ke ngo-8 ujabulile, ubumuhle, ufake i-makeup, uzivezele leyo picture yakho ishuthe ngo-8 ekuseni, kodwa uthola ukuthi usuku lonke beliku-rubbish. Kodwa thina ngoba sithole le picture yango-8 ekuseni sizothatha ukuthi wena usuku lakho luhle njengale picture ususikhombise yona, usileya u-right. Kanti nje bekwenzeka izinto eziningi lezo ongasixoxelanga zona. Sengisholo ukuthi-ke ozosichazela ukuthi ishow i-scripted, ama-reality show lokho siyakwazi, asihlale kulokhu. Njengoba le idea yakhe yamanga-ke yokuthi abe no-second husband yafika nayo, wawanezezela lamanga akhe wafaka nabantu abadala bakubo, wathethisana-ke la kuthethisana khona, wathi umkhulu lo ofuna abantu abawu-2 owakaDlamini. Ngathi hayibo kodwa bakithi umkhulu wethu yindaba efuna ukukopela lo mkhulu wakuMoja Love lo nomunye obuye evele naye ewugobela. Ngathi hawu, ngoba phela noSkhotheni naye ugobela. Ngathi mina ayi lento le ngathi nje ihamba nokukopela lenye ishow eniyaziyo. Ngaze nganivezela isithombe salowo mkhulu lowo, angifuni ukuphatha igama lakhe. Sesifikile-ke lapho seyavela u-second husband uyaphuza. Angabe wayephuzani kuSibusiso ngoba ngathi phela uSibusiso abamniki imali ngoba uzothukwa la ku-social media, and wathukwa-ke ngempela. uSibusiso wahamba-ke wayophuza izinto laphayana, wayeyiphuzela esigangeni lezi. Hayi, angithi ngiveza ukuthi lokhu i-idea yakhe yamanga le. And yaqala yasheshe yacaca kodwa khona ngoba wathi yena akanandaba nefame, akunandaba nefame, esho kumabonakude. Hayibo,
Angadaba ne-fame kodwa kumabona kude wayikhuluma wawafaka kamanga kodwa phela wayefuna ukukhuphula-ke i-viewership, right? Useyafika-ke lapha ku-social media ngoJune. Uthi lesi sigubhu siyakuprotect. Angithi phela manje nakho uveze ezinye izinto ku-social media ukuthi nje lesikhathi aveze ngazo lezi zinto zakhe kuhambisana ngesikhathi la sibhizi khona sina ku-Dr. Mateo sithi udokotela lona udingani iphi umndeni wakhe naye-ke uGogo Skhotheni uTunu bobabili ukhuluma ngesikhathi lezi zinto eziningi ezivelayo kuye zivela ngalesikhathi sisangapha ku-Dr. Mateo. Yikho ngize ngazizwa ngathi neze masikhuluma ngalento kuzoba ngathi si-toxic ngoba phela manje ngempela ukuthi hayibo kanti kwenzakalani ezweni nangu u-Dr. Mateo beseyibona udokotela wasikhiphela ngisho i-proof wenza zonke ezinye izinto. Nangu uSkhotheni ngapha uthi and abazalwana bayeke ukucabanga ukuthi yena uyashiya into yakhe uyashiya ukuba isangoma. Yena ukuba isangoma uyagqoka ephinde ngagqoki usho njalo mawukuthi ngimlalela ngendlela kahle kodwa-ke ngicabanga ukuthi namhlanje ngizoba nesikhathi sokuthi ngilalele yonke lento ukuze kusazi ngikhuluma into eqondile. Abantu abathi bafisa ukwazi ile sigubhu sotshwala abantu ku-social media njengoba bese kukhona isigubhu sotshwala lesi sigubhu nina ngicela niyeke ukusangana into engizoyisho yini yekani nje ngiyaxolisa ukuthi nginganihloniphi. uGogo Skhotheni udayisa amatiye udayisa iy'nsipho okunye kokuslima uyasebenza nabantu abadayisa iy'nwele ulapha ku-YouTube podcast ubiza ama-TikTokers afamous ubiza abantu abadansayo ubiza abaqeda ukuthukana wenza imali bayaxoxa kwi-podcast. Uya-DJ manje ngoba idlozi lakhe alinamona uvele-ke idlozi lakho lizobelani nomona nawe. Wena-ke uthi ufuna isigubhu satshwala usukhathazekile la ufuna isigubhu esiphuza utshwala wenzani? Usebenzisana nabantu abafuna ukusebenzisana naye ku-Instagram wenze i-reality show le aqambe yena Amanga ukuthi ngoba phela uthe akusiwo uMoja Live wamtshela ukuthi spice it up uye owafika nokuthi maye no-second husband thina sizomlandela ukuthi umnyeni wakhe isithunzi sakhe siyoba phansi akunandaba kodwa imali yoba ingena kusho yena. Qeda lapho weza ku-YouTube vele-ke ku-YouTube bekhona before ngiyakhumbula ngoba nami ngiqala ukubona ukuthi kunoGogo Skhotheni phakathi ukuthi ngamazi ngevidiyo ngayibona ku-YouTube noma ngayibona ku-Facebook la wayegida khona egqoke u-all black nginaka lapho ukuthi ngangitshela lento ngangifuna ukwazi ukuthi waye uGogo Skhotheni base senginayo impendulo manje kade futhi nginayo ukuthi why Skhotheni pho ngoba ngize ayibo Skhotheni why ngaze ngacabanga ukuthi ugogo wakhe makugogo noma umkhulu wayenjani-ke before asekho-ke lapho kulona othi isigubhu satshwala senzeni. Buka ukuthi wenzani uGogo Skhotheni mase wena ulobe ufuna indaba yesigubhu satshwala ngizokushaya nje mina into engizoyenza kuwe ngoba uyabona ukuthi uyihasla yena wena ufuna iy'gubhu ey'phuza utshwala lesi sigubhu satshwala masiphuma kubantu abadala siphuzani isavana nina nizosibulala nifunela nokuthwala nize nifuna ukuphatha iy'gubhu ey'phuza utshwala manje. Hawu cha kodwa khona ngiyahalela ukuthi kube khona oyedwa obanalesi sigubhu ukuze ezosho ukuthi lesi sigubhu sithelelile wasebona hayi nina ezinye izinto zizonibulala yabo ngeke sisho ukuthi kudlalwa ngani kodwa ngithi mina yena buka izinto azenzayo wena ngesikhathi uthatha lesi sigubhu satshwala awusithathi mahhala ibhizinisi lelo elifaka imali kodwa-ke uyabuka manje sekukhona ne-DJ era manje khona kusizwe ngayo ukuthi kune-era yezangoma izo-expire asazi ukuthi ukuthathe lapho-ke lokho ngoba phela manje sekhuluma ngogogo babanye ngoba naye enogogo wakhe nomkhulu wakhe
Kodwa-ke ubuka zonke izinto ezenzakalayo nayo kuyasetshenzwa lapha ngaphandle. Into ongayisiza ngayo ukuthi ulandele ukuthi abanye basebenza kanjani. Uma ungazi ufuna usizo lokuthi yini into encane ongayiqala uyenze. Ungayothenga isigubhu lapho uthenga isigubhu usiphuzise utshwala kwaleyo nto leyo. Kuthiwa lezi zinto lezi ey'gubhu zikhona kuma-pharmacy lawo esiZulu. Amakhemesi lawa esiZulu into ongayithenga nawe leyo. Into esingayazi ukuthi bayenzani-ke ukuze yazi le nto ukuthi uthelani phakathi kwayo. Lokho asikwazi. Kodwa nje ukuthi usabuza ngesigubhu satshale esetshela abantu ukuthi akukho dlozi abanalo bayayimemezela nje ngoba nawe uyakwazi ukuyimemezela. Wena usafuna ukuthi lesi sigubhu satshwala wayesikhipha ngoJuni siphuza muphi. Ngiyakhathaza. Siphuza muphi utshwala? Fanele usigayele, fanele uyothenga. Hayi. Ngihleze ngimtshela ukuthi ezinye izinto nje hayi. Angifuni nami ukuthi niyithathe serious njengayo le video ningayithathe serious. Kodwa uGogo Skhotheni buka izinto azenzayo ubuke nje ukuthi uphithizela kanjani. Ngoba kulesi sikhathi ukuze ube khona imali oyibamba liphithizela ungami ngento eyodwa. Nawe ubona ukuthi kuzosheshiseka ngale ko-DJ ufike hambani niye khona. Ngoba ekugcineni imali ezokusiza ukuthi uwenze izinto ofuna ukuzenza uye phambili. Ukuthi siyobe sithini thina abanye sithi o-DJ basebe u-1000 manje hayibo kwenze njani manje babona ukuthi kuzobasebenzela hambani nizame. Kodwa ubona uhluleke wenze into obonayo ukuthi uyazama. Hhayi ucabanga ukuthi khona into ozoyithatha uyifake endlini kade utsheliwe ukuthi ayisekho-ke kwalento abayenzayo seyiyifashini. Wena usafuna ukuyodayiselwa futhi izinto. Sazi-ke iy'ndaba zenu. Angikhuluma iy'ndaba zenu nami nje sengiyasho ukuthi akeke ukuthi kuGogo Skhotheni osedida abantu nabo bathi udinga usizo. Abanye bathi hhayi uyabuyela uNkulunkulu kwasha kwacima. Ngaleso sikhathi leso utheni ebusuku uyaphuma futhi uyo-DJ. Wena ufuna ukuthi uthathe isigubhu uzosithelela utshwala kodwa uyasebenza phambi kwakho. Angithi nalapha kwishow wayezama ukuthi uzosithengisela umuthi wedliso ngoba phela sasibona nangu-husband ongenazo ukuthi kwenze njani ngempela sebemdliseni. Wayezama sabuthi ayikho phela lento ngoba nangu uthe uDlamini mayesefika ngale kubantu baka-husband usethi hhayi namkhokhela uDlamini uyanazi yilona omunye. Usekhohle ukuthi episode 1 episode 2 siwubukile esho ukuthi insizwa yakaDlamini kwasho kwacima. Manje mayesefika ngasekugcineni uDlamini use-right akusiyo uDlamini lona womunye. Sabona ukuthi ngeke inganekwane phela uyayixoxa uyifihle ungasuyixoxa icace nje ekuqaleni ukuthi sekuyinganekwane-ke kodwa lokhu sathini-ke asisaphotheni usisi wethu sambuka kodwa sasibona ukuthi inganekwane hhayi ukuthi asibonanga. Episode 2 phela episode 2 wayisuphikisa lento ayisho ku-episode 1. Sabona ney'ngane sizithi hayibo wegogo manje ngoba bebabili-ke ukuzame yini ukuthi-ke uba-entertain ngathi hhayi ayikho-ke lento ayikho. Usefuna ukuyiqhatha nezangoma usefuna ukuyiqhatha nokugobela kodwa sizothini sisaphothe umuntu wakithi. Namanje-ke sekufanele sithenge iy'gubhu ey'phuza utshwala yena ebe-DJ. Bye nize nizoxabana nami.